Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Chiar to Sinal Munsangi Chief Minister Pulal Doma Chuan Nimin Khan Council of Churches in Mizoram CCM Hon in Khom Pui Mison Veng Kaushan Biak in ne Man Pui na Kaushan in Pum Khatna Torle Rongbol Ho na Tora CCM Dinanita Chulomamati Thua Soi Pulal Doma Hian Nimin Chokma in Khoma tu cha Soin Kaushan Shang Shang te Chuan Thurin Shang an neya Hei Wang Hian Rin Dan Shang an nei ti Soin in Nepal Harsa Khopin Kong Tam Tak Omadi a Hei Hila Li Swa Chong Trai ne du Dan Kalani ti Soin Mizoram Kaushan Shang Shang te lungrual taka thok ho chho thei tura ama atanga lo clear le alo ve em a hlotlin na amu chulom amati thu a soibok Mizoram Kaushan paria te tho ho na tur Council of Churches in Mizoram CCM chu Nimin Khan Mission Veng Presbyterian Kaushan biakina hon ani a CCM hon na in khom pui hi Mizoram Sinut Moderator Reverend R. Vandal nga kan kai shwain ro rerin hun manani a inrin ni khan ro rerin khompui masaber tenin sumro manle machop shang shang tingai twani a ro rerin khoma hian Kaushan pariat Mizoram Presbyterian Kaushan Mizoram Baptist Kaushan Evangelical Church of Maryland Iswa Krista Kaushan Lairam Iswa Krista Baptist Kaushan Independent Church of India Evangelical Free Church of India le Westland Methodist Church Mizoram te atangin palai zanga somni pakhat antelani CCM hon in Khoma hian joint committee in ansom angin MLA somni paruk Central Waimi President de Kaushan in Pum Khatna tan atira tanga malatu Mizoram Theological Association MTA shwai tu te baka Kaushan shang shang atangin mithanim takan telani Council of Churches in Mizoram CCM hon in Khom puithu puetan Kaushan in Pum Khatna ti manani a CCM a hian Kaushan Mizoram Kaushan pariatan telmeka member sang thum nei chin tan tel thei ani PhD Department how to ten nitin 2 liter noi za thum somkwa an pam thei ti soin aizol khopui mamo zwal pui an phushru thei to anti Akashvani palai zona changin PhD how to te chuan tlonglui lianin pump house le an mun mate ati chiatna satolo nan pump house chhuat 2 meter ni re point pasare ti sanani thule ti dan turan ro man anti bok kan correspondent chuan Vein Khan tui chungchanga aizol khopuya mishang shang an kom kwala mithen kha chuan PhD tui sem an kham khoplo wangin mimal zor an le chen an tia sarkar sem kham khop an om bokani aizol khopui chunga mimal pickup manga tuizwar an omnwala Akashvani palai zona changin tuizwar to pakha chuan tundin muna liter sang ni chu cheng sang khatin an shal chin ti soin fur wa tui atlak re wangin kumdang angin shalna ala tamlu tuklo de uni in soi heti la hian aizol khopui chunga in chunga ra tui tla do na nei lo sarkar sem kham khop boxi lo anoma wangin mani sumsenga tui le anom china hei wang hian ro tui tlak tamlai po in kumtlwana tuizwar an ombok ani Health Minister Pilorin Puin Vein Khan episa a food safety lam ho tu te Covid mi puite ta na e tu risele thiang nim chop chwa konga malak dan tur shang shanga soipui Minister chuan Mizoram mi pui tlem te zinga na shang shang nerve thelawa tanga cancer thlenga vei antam ti soin na thlen tu zinga hian ele in shisel lo le thiang lim lo chu achan bulpui pakhatani telawangin e tur thiang lim nei konga na sazo ka malaka ngai ti a Mizoram in food testing laboratory changklung ane theina na mun tur GAD a deal na an thlen to thu soin asang tur sum sarkar lai puilama ngai to a testing laboratory chale changtlung nei theina na thei top chwa tlan a tul thu soya mobile food testing van nei mek le testing laboratory a call nei chumi puiten tangkai le thazo ka anman theina na malaturin thoktu te cha bok hehuna hian food safety how to te chuan report pe in thoktu in dai lo na awang le testing laboratory changtlung nei lo wangin na sazo ka malak har sat thu minister ne na hian an thlena tun hnaya FSSAI ranking a Mizoram din mun niam lutuk chan po thoktu nei tlema wang le chandang dang awang te ani thu an soibok Vein Khan Longtlai District MJA shwai tu chuan District Transport Officer muin ashana Longtlaya MVI da thei ani ma a mipui har satna chok jang khai ani theidan turan soipui District Transport Officer P Margaret J Vanlare moi chuan ashana Longtlai thuchil tur MVI da tur an omri lauti soin sarkar thunei tu sanga mipui har satna sutkyan ani theinan thunei tu sanga athlenti MJA shwai tu te shila tundin huna kar khata ni ngani le zir top ni chu MVI Longtlai nakup tu siaha MVI chu Longtlaya athu thin ti soin har satna neu kol petha mu mal lo wangte internet lak wangten har satna antok phone in a soi Longtlai District MJA shwai tu te chuan siaha MVI chu kartin Longtlaya ni athu chuan har satna sukyang viau ma se office door laklo ti fel ngai
zo fel si lo le long tlaya a thu chungin har satna dang thleng a om thei thina wangin thlakhata voi khatal kar tlanin long tlaya MVI thu theise hei hian mi pui har satna sut kyan le MVI dor tu te tan masona a thlen an be se thu an soibok chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani